Yes, reka nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, reka nizere ko umeze neza cyane aho rero yose mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu mujyi wa Kigali, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, kandi nawe uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka nkomeze kwizera ko ukomeje kugira ibihe byiza. Ese akavura kameze neza, abahinzi muri guhinga mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, ese umusaruro murabona uzaboneka? Ese namwe muri mu mujyi wa Kigali, reka nizere ko iyi mirimo yanyu y'amaboko yose ikomeje kugenda neza, Uwiteka akomeje kubagenda imbere, kimwe namwe muri diaspora mwagiye gushaka icyo bita agafaranga. Nizere ko mwese mukomeze guhirwa, ni nabyo tubifuriza of course. Hanyuma njyewe nitwa Sam Kayiranga, nk'ibisanzwe manje kugira ngo tukomeze twiganire ku makuru y'imikino of course abari kugenda avugwa hirya no hino muri siporo, by'umwihariko muri football. Iyi ni Rio Media TV, kanda kuri subscribe utarayikanda, hanyuma wayikanzeho icyo gihe cyiza cyo kugira ngo ulayikinge ibiganiro byacu, unatanga comment cyangwa utanga igitekerezo kuko tugenda tubaganizo umunsi ku wundi, kandi ibuka gusharinga ibiganiro kuri bagenzi bawe cyangwa inshuti zawe nazo zizikundira umupira w'amaguru by'umwihariko, kugira ngo bajye bakomeza nabo bagerweho n'ibi byiza bya Rio Media TV, biyandikishije mu muryango wa Rio Media TV of course. Hanyuma uyu munsi turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025, mutagenda dusatira impera z'umwaka wa 2025 of course. Abakurikiye umupira w'amaguru murabizi neza ko qualification z'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afurika zazaga kuba zishyirwaho akadomo, by'umwihariko ikipe yacu y'igihugu umupira w'amaguru Amavubi akaba atarabonye qualification z'igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha 2026, kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada. Nyuma yaho u Rwanda rwose ruje kuba rwitwara nabi mu mikino ibiri ya nyuma mu itsinda rwari ruherereyemo. Hanyuma ikipe ya South Africa nyuma yo kudutsinda ibitego bitatu byose ku busa hari mu gihugu cya South Africa, ku munsi wa nyuma South Africa sibona tike isikatisha tike kurikiza mu gikombe cy'isi kizaba umwaka utaha, itayigendera isize Nigeria ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Si ibyo bihugu byonyine byaje kuba bibona qualification, hari ibihugu byinshi cyane byaje bibona qualification yaba ku mugabane wa Afurika, harimo nka Cape Verde yaje kubona qualification ku nshuro ya mbere, ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. So rero ndaza kuba ingaruka ku gikombe cy'isi cya 2026 ngiye kuba nkuganizaho muri aka kanya. Ngiye kukubwira kuri bimwe ugomba kuba uzi cyangwa wagakwiye kuba uzi mbere y'uko igikombe cy'isi cya 2026 gitangira, ukaba uzi utuntu tw'ingenzi. Ni byinshi cyane biba biri ku gikombe cy'isi, ariko yendaje kugira ngo tubanze tuganire ku tuntu tumwe na tumwe wagakwiye kugenda uzi ku gikombe cy'isi cya 2026. Qualification ziracyakomeza ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Ubu ngubu magingo aya ngaya amakipe 26 yamaze kubona qualification z'igikombe cy'isi bidasubirwaho, hasigaye andi makipe 20. Byumvikane ko rero qualification ziracyakomeje ku migabane igiye itandukanye, usibye muri Afurika ho bisa nk'ibyarangiye. Nyuma rero mitenangire kanangire igikombe cy'isi cya 2026 kizatangira umwaka utaha. Ushaka kwibaza uti ese igikombe cy'isi cya 2026 kizatangira ryari? Ese kizabera mu bihugu? Igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu bihugu bitatu, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Ni igikombe cy'isi kizaba cyakiriwe bwa mbere n'ibihugu bigera kuri bitatu. Ni bihugu byaba bibaye inshuro ya mbere aho ibihugu bitatu bishobora kwakira igikombe cy'isi. Hanyuma umukino wo gufungura irushanwa uzaba ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 muri Mexico City, ni mu mujyi wa Mexique. Hanyuma finali izaba ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri New Jersey, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma irushanwa ryaje kuba ryongerwamo amakipe barayongera cyane agera ku makipe 48 ku nshuro ya mbere, nabwo azaba agiye kwakira igikombe cy'isi cyaba kigiye kwakira amakipe 48. Bityo bivuga ko n'ubu n'iminsi igomba kuzata yiyongera, aho iminsi izahita igera ku minsi 39 yose barimo barakina iri rushanwa. Hanyuma
ugereranyije n'igihe igikombe cy'isi giheruka kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1994 amakipe yari 28 kugeza kuri ubu ngubu. Rero amakipe amaze gukubwa kabiri kose, bikana ko amakipe rwose yakubwe kabiri, birikuye kwishanwa ryamaze gukura cyane rwose, ko byumvikana ko rwose amakipe azaba ari menshi cyane. Hanyuma ni format izaba irimo amatsinda 12 yose, azaba arimo amakipe ane, of course itsinda zaba zizwe n'amakipe ane, ariko ari amatsinda 12. Byumvikana ko noneho aho twakinaga round ya 18 cyangwa kimwe cy'umunani, amakipe ubungu azajya akina round ya 32. Byumvikana ko bizajya bisaba knockout ndende, ni chaîne ya knockout ndende. Amakipe ubundi yabaga mu matsinda akatekereza muri kimwe cy'umunani, ariko ubungubu ni round of 36 cyangwa round ya 32 nyuma yo kuva mu matsinda. Ushobora kubaza ati niye imijyi izakira iki gikombe cy'isi cya 2026? Ni imijyi igera kuri 16 izakira iki gikombe cy'isi, imijyi 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imijyi 3 yo muri Mexique ndetse n'imijyi 2 yo mu gihugu cya Canada. Ni iyi mijyi ikurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo imijyi 11, harimo Atlanta, harimo umujyi wa Boston, harimo umujyi wa Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia ndetse na San Francisco, utibagiwe n'umujyi wa Seattle. Hanyuma mu gihugu cya Mexique ni imijyi 3, ni Guadalajara, Mexico City ndetse na Monterrey. Mu gihugu cya Canada ni imijyi 2 ariyo Toronto ndetse na Vancouver. Ushobora kubaza uti tombora y'igikombe cy'isi izaba ryari? Tombora y'igikombe cy'isi iteganyijwe kuzaba mu kwezi kwa 12, azaba ari kuwa gatanu ku itariki 5. N'ubundi ubwo tombora y'igikombe cy'isi iteganyijwe kuzaba rwose tubona ama groups azaba ari mu gikombe cy'isi, ama group agera kuri 12 yose. Ni tombora izabera ahitwa John F Kennedy Center, aho muri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Of course niho iyo tombora rwose iteganyijwe kuzabera. Ariko nanone muri tombora amakipe azakira iki gikombe cy'isi nuko azaba nyine afite imyanya ya mbere mu matsinda, aho nka Mexique izaba iri mu itsinda rya mbere ifite code ya A1, hanyuma Canada iri mu itsinda rya kabiri na B1, hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu itsinda D ifite code ya D1. Nibyo bihugu n'ubundi bizakira igikombe cy'isi. Of course natike birayifite kuva ryamenya ko bizakira igikombe, niyo mpamvu bazaba bafashe umwanya wa mbere mu matsinda nk'ibihugu bizakira. Byumvikana rwose ko tombora y'igikombe cy'isi benshi tuzaba turiyayikiye cyangwa tuzaba tuyikurikiranye. Hanyuma icyo wamenya ku matike azaba ari ku gikombe cy'isi, ni kimwe mu bikombe by'isi bizaba bihenze cyane ku matike, aho rwose tike izajya ibikosha cyangwa izaba ibikosha cyane. Ni itike izaba iri ku mafaranga agera kuri ibihumbi 4. Itike menshi izaba ihenze cyane ni ibihumbi 4 by'amapound, na 132 mu madolari, ni ibihumbi 6 byose. Hanyuma itike bivuga ko rwose ishobora kuzaba ari ya make, ni itike izaba iri ku madolari 60 y'amanyamerika, nibwo rwose tike zizaba zihindutse. Ushaka kwibaza uti nibihe bihugu bimaze kwikarifiya mu gikombe cy'isi magingo aya ngaya? Ku migabane igiye itandukanye ibihugu bimaze kwikarifiya kuri ubu ngubu ni ibihugu 28, harimo n'ubundi na champion w'igikombe cy'isi cy'umwaka mu myaka inibanjije cyangwa imyaka inishize 2022 cyaberaga muri Qatar, ni igihugu cya Argentine. Ni ibihugu rero bimaze kubona tike ni ibingi bikurikira, harimo ibya mbere byakire n'ubundi igikombe cy'isi ni Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harimo ku mugabane wa Afrika harimo Algeria, Cape Verde yabonye tike ku nshuro ya mbere, Egypt cyangwa Misiri, Ghana, Cote d'Ivoire, Morocco, Senegal, South Africa ndetse na Tunisia. Hanyuma muri Aziya harimo Australia, Iran, Japan, Jordani, Qatar, Saudi Arabia, South Korea ndetse na Uzbekistan. Hanyuma ku mugabane w'Uburayi ni igihugu cy'Ubwongereza cyane kimaze kubona tike. Hanyuma Oceania ni New Zealand yaje kubona tike.
muri South America cyangwa Amerika y'Amajyepfo Argentine, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay ndetse na Uruguay nibyo bimaze kubona tike y'igikombe cy'isi. Muri ibyo bihugu byose rero byabonye tike z'igikombe cy'isi, ibihugu bimaze kubona tike ku nshuro ya mbere cyangwa byitabiriye igikombe cy'isi ku nshuro ya mbere, igihugu cya Cape Verde cyo muri Afurika, Jordanie ndetse na Uzbekistan nibyo bibanze kubona tike yabyo ya mbere. Hanyuma akantu kanyuma nshaka kugarukaho kuri iki gikombe cy'isi, ugomba kuba wamenya ko ni ikibazo cy'ikirere cyangwa ikirere cyari ahantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje kuba kigarukaho nk'ikibazo gishobora kuzabangamira imigendekere myiza y'iki gikombe cy'isi, nyuma yaho igikombe cy'isi cy'amakipe cyaza kuba kiba muri uno mwaka, kikaza kuba cyafekita cyane abakinnyi by'umwihariko abaturutse ku mugabane w'Uburayi, cyane cyane ko muzi ko umugabane w'Uburayi urakonje cyane, ariko muri Leta Zunze Ubumwe haba hashyushye bimwe bitabaho cyane. Twagiye tubona abatoza bagiye batandukanye barekerana iki kibazo cy'ubushyuhe, by'umwihariko nko ku mutoza Luis Enrique w'ikipe ya Paris Saint-Germain waje kubavuga ati twe twakinye umukino ufungura iki gikombe cy'isi kuri dogere 40 z'ubushyuhe zose, umukino twakinaga n'ikipe ya Atletico de Madrid. Uwo ni imikino yaza kuba ishyirwa n'ubundi ku mugoroba cyangwa ku gicamunsi cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaga ari ubushyuhe buteye ubwoba, ibaze degre Celsius 40 zose z'ubushyuhe, uri gukinira kuri ziriya bushyuhe. Muri stade habaga harimo ibimashini cyangwa ibikoresho byongera umwuka ukonje cyane, ubwo bya X nibyo ndi gushaka gukomozaho. Byumvikana ko ubushyuhe rwose cyari ikibazo gikomeye cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abatoza nk'aba Enzo Maresca bati twe twakinaga muri cyakire cyangwa ku bushyuhe ku buryo wakinaga ukumva urimo urazungira cyangwa urimo urashaka kugwa business. Byumvikana ko rero rwose ikirere cyari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakomeje kubangamira amakipe agiye akomeye cyangwa agiye atandukanye, cyane cyane aturuka ku mugabane w'Uburayi. Bivuga ko rero FIFA icyo kibazo yaje kubikirebaho, ubu ngubu ikaba irimo irapanga uburyo ki imikino izagishyira ahagana muri midnight, ubwo ngubwo ni mu ijoro, hamwe ubukonje bwatangiye kuzamo ukuntu, aho kugira ngo noneho imikino iyishyire mu masaha y'igicamunsi, ariko by'umwihariko cyane ku makipe yo ku mugabane w'Uburayi. Amakipe yo ku mugabane w'Uburayi imikino yayo myinshi izagishyirwa mu masaha y'ijoro cyane, kugira ngo barebe ko bahangana n'iki kibazo cy'ikirere. Ubwo imikino yindi izagitangira mu masaha 11 gutyo, ariko imikino y'abakipe yo ku mugabane w'Uburayi ikinwe mu masaha 2 saa 5 kuzamura, kugira ngo barebe ko aya makipe atazagira ingaruka cyangwa atazafektwa n'ikibazo cy'ikirere. Reka ngushimire cyane, ngiye nari Kayiranga Sam kuri Rio Media TV, ninje kugira ngo twigane ku gikombe cy'isi cya 2026.